predsjedniče, predsjednik svih područnih saveza i vas prisutni medije, da se zahvalim što ste danas ovdje sa nama. Svjedoci smo prethodnih sedmica jedne aktivnosti koja je pokrenuta u svrhu poboljšanja fudbala Republike Srpske. Dakle, došli smo u jednu situaciju da sportski radnici, odnosno legalni predstavnici fudbalski, što se nalaze u Skupštini Fudbalskog saveza Republike Srpske, također izvršnog odbora Republike Srpske, da su iskazali nepovjerenje po sadašnjem predsjedniku gospodinu Kovačeviću, gdje je gospodin Kovačević, dakle sad je decidno jasno, dobio apsolutnu podršku kako u Skupštini Republike Srpske, tako i u samom izvršnom odboru. Mi smo pokušali i pokušavamo legitimnim zakonskim putem, statutarno, da sprovedemo demokratsku volju većine koja uopšte nije upitna, kao što vidite. Dakle, možemo se slobodno reći da 98% sportskih radnika su za ovu priču, odnosno za priču da gospodin Kovačević odstupi s mjesta predsjednika. Naravno da mi imamo određene ciljeve i planove što želimo poslije da uradimo, ali to sad nije tema današnje vanredne konferencije. Današnja namjera je bila da pokažemo jedinstvo, dakle da se vidi da smo jedinstveni u ovom stavu i da za ovu priču stoji, što se kaže, cijela Republika Srpska, odnosno područni savezi koji pripadaju samom sistemu. Jasno je da iz ovih prethodnih sedmica da gospodin Kovačević radi nestatutarno i da faktički da je paralisao rad svih tijela Saveza Republike Srpske, jer preskače organe unutar samog Saveza Republike Srpske i koristi neke metode koji nisu, što se kaže, prije svega korektni ni sa ljudske ni sa moralne strane. Iskreno, mi očekujemo da posle ove današnje konferencije da se pokazalo jedno veliko jedinstvo. Dakle, ovo nije potez ni jednog pojedinca, niti potez ili nekog interesa, nego jednostavno takva je klima i pokazano jedinstvo. Očekujemo od vas medija da se od gospodina Kovačevića moralno traži njegova ostavka, jer u suštini vrlo je jasno da bez većine ne može se vlada. Isto tako želim da kažem da ako ne dođe do toj ostavke, što mi ne vjerujemo, ali evo, poslije ovog današnjeg skupa možda proradi ta neka moralna svijest. Ako ne dođe do toj ostavke, mi ćemo sigurno u danima ispred nas, što su sedmicama, iskoristiti sva zakonska rješenja i sve zakonske mogućnosti, prije svega statutarno, da dođemo do volje većine, odnosno da bude ispoštovana većina ljudi i sportskih radnika i da gospodin Kovačević odstupi sa svog mjesta. Naravno, ako se nastavi ovo što se dešavalo u prethodnim sedmicama, budite sigurni da ćemo mi kao odgovorni ljudi pronaći rješenja da ovu priču dovedemo do kraja. Da li će to da traje 5 dana ili 2 mjeseca, u ovom momentu nije ni bitno. Bitno je da postoji jedinstvo i sigurno nećemo iz odgovornosti prema Savezu Republike Srpske i prema svim klubovima u Republike Srpskoj nećemo sigurno uraditi nijedan potez koji bi bio dočekan kontra u Sarajevu, odnosno gore u UEFA da kazni sam Savez. Kao što znate, gospodin Kovačević je rekao da je on spreman ići do te mjere da se Savez Republike Srpske ugasi samo da postane on predsjednik. Mislim da su to neozbiljne izjave jednog jako iskusnog čovjeka. Ne znam šta se tu dešava, zbog čega neće da ispoštuje volju većinu Skupštine koja ga je izabrala na kraju krajeva, sad je izgubio tu podršku i samog izvršnog odbora, znači preskače sve moguće, isto tako komisije. Ovdje postoji niz dokumenta što je on radio u prethodnih, što se kaže, 20 dana, da ne ulazimo sad u sve te detalje. Ono što bude zanimalo poslije, pa na osob možete svi dobiti putem elektronske pošte ili skopirano, nije problem. Znači, suština je da preskače naše institucije i da ne želi da poštuje demokratsku većinu, pozivajući se na statut. Međutim, nije u pravu, mi poštujemo statut, držimo se člana 26 odredbe stava 1, tako da sigurno, još jednom kažem, radi svih klubova i sportskih radnika nećemo dozvoliti pogrešan potez, jer on, evo, svjedoci ste ovih dana da je podnio i preko 20 nešto disciplinskih prijava u Sarajevo, preskočeći opet disciplinsku komisiju Republike Srpske, tako da očigledno je vidljivo o čemu se ovdje radi, ali međutim mi možemo sada, evo da kažem, u praksi
da nije situacija pošto jeste i da nije ovdje iznad ovog svega UEFA, pošto UEFA je jedna ozbiljna organizacija, mi poštujemo UEFA-u, poštujemo naravno i institucije Bosne i Hercegovine i Sarajeva, međutim želimo da se poštuje ovdje naša većina i naša volja. Mi možemo naravno sazvati skupštinu vanrednog saveza jer imamo apsolutnu većinu od 55 delegata, 50 delegata za ovu priču i uraditi to kako se radi inače po udruženjima građana i tako dalje. Međutim, jako smo oprezni, nećemo da bez inputa sa više distanci određene mjere uradimo kako ne bi na kraju napravili problem sam za sam Savez Republike Srpske, jer njemu je samo ostala mogućnost da upravo te neke stvari koristi i da ide prema gašenju Saveza zato što je on lično ugrožen. Ne mogu radi ozbiljnosti situacije i radi razgovora koje sam obavio, ne mogu puno da iznosim neke stvari što se tiče samih razgovora na nivou UEFA i tako dalje, ali moram se obavijestiti da mi smo već imali određene kontakte i u narednim danima sigurno ćemo imati određene vrste sastanaka sa određenim ljudima koji su zaduženi za Balkan, odnosno za Savez Jugoistočne Europe i sigurno da nećemo, iako imamo apsolutno podršku i većinu svih područnih saveza, delegata, skupštine, mi radi ozbiljnosti sami svih ljudi i ozbiljnosti fudbala nećemo sigurno, ono što je Kovačević rekao, uraditi potez da bude štetan po Savez Republike Srpske, jer kažem, nažalost, on se tako ponaša i ne vidim zbog čega ne ispoštuje jednostavno volju većine, ali što se kaže nije problem, imamo strpljenja, negdje ne žurimo, držimo se statutarno, držimo se statuta, poslije ove sedmice držat ćemo set sastanaka, mi predsjednici područnih saveza, poslije izvršni odbor i tako dalje i delegati, gdje ćemo donijeti određene smjernice kako ćemo se ponašati u narednim sedmicama i danima i sigurno da ćemo sa jednom pametnim vođenjem, rukovođenjem i strpljenjem doći do krajnjeg cilja, jer je on jasan i vidljiv da imamo za to podršku. Za početak toliko hvala. Ja bih sad dao riječ kod predsjednika.